Ko te pikingāke o te tokomaha o ngā tamariki e pāngia ana e te rūmātiki. Kei te whakapiki ake hoki i te nui o ngā whānau Māori e taka ana ki te korokoro o te parata. Te kiri kā rūmātiki ka tīmata mai roto i te korokoro. Engari ki te kore e aro whaihia, ko te manawa ko ngā hononga poroiwi, te kiri i te roro me te puku, ka pokea e tēnei mate. Aha koe i te noho te mamai o te korokoro. Ke tere wawe te hari ki ngā tāputa. He whātekau haora noi ho whaimuri i ngā ukui ka puta he hua. Ka tae te tuku rongoa e tae ai te āwhina i te tamaiti kia kore ai e riro i te ringa kaha o Waitua. He tamariki tonu ngā hunga e pāngia kino ana e tēnei mate. And I didn't know she already affected by the rheumatic fever. When the blood test came, and she got a rheumatic fever. So the doctor told us she's going to have the antibiotic by my daughter Suriana. It's too late. Kai te kai ngā kau te kāwana kia timu te tai o tēnei mate mō rika rika. He rua te kaumā whāmiri o Natāra ka whakawātea hia mai e rātau hei kawe i tēnei take mo te rimatau. A kai te tautoko hoki te DHB o Counties Manukau. This year we're putting in nearly $1 million, but in the future we're hoping to increase that. Engari e kore e tae te wehe i tēnei mate mai te noho i roto i te pōhara. That's a state responsibility that we've allowed the houses to fall into disrepair. Ko te kura o rongo mai te hi o ngā kura e ono i roto i te rohe o Manukau ka tīmata ki te kawe i tētahi whakahaerenga ki te tiro ki ngā korokoro o ngā tamariki. A te wā ka whakawhānui hi atu ki te kaumārua. Raiha Johns, Te Karere.